Ada yang paling bagus, depa na rusak jene atau mak jene memperbaharui wudu, termasuk isa surga. Meki kata mas surga masih ja. Ya ko rusak jene kalau ki mak jene masih ja napa masam paja sunat jene 2 rakaat. Itu paling bagus. Iya na batalmu jene kalau ki mak jene si ja. No matangangi mak balu. Na rusak jene kada imi ka jolo mak jene. Lo ni mak jene napa masam paja sunat napa rewa pe mak balu makan jalan. Tule mo jama. De namo alalo sampaja dito na salay bikong kapangal lima ya. Tamana ko ramalangi matu ay jalalo. Itu bau podangi makanya nang kapangal lina ban natai na tuliang kamu pakacinga-cinga setan itu. Minal jinnati wan nas setan lupu itu. Baca bismillahi Allahu akbar napa tarempa sandala. Ya ko macai ibarat tanya setan tuh. Iya mikotat dengi berarti setan. Makanya guru tap ayat dibaca ya ko runtu jing. Nang kajing runtu na nampak kang alena aja iya katani tapi dibaca bismillahi Allahu akbar. Ayat to lari. Iya tu baca nih rempa insyaallah tak dengi itu. Karena itu alam kita, tanya alam nalena. Alam jin itu beda. Namo maga jago na jinge pak ko alam tanon ri denu lekalaki ko makan jamu kayakinange. Titigare iya ko ikang hiu nako tasie. Namo jikecen nama to mana sajago. Terima kasih guys sudah nonton.